College Univibro kajing betip nam ta kitu ki kwa ban lek puli MBBS na ne kurs doktor hapo negrims te application gil apply but kelas dit kan dei khatsan 3 Julai arjar apsau tela da pikwa ban apply te le no kloi bat pendap link ba ka official website www.negrims.gov.in te ngin shu batai khniat e jinon kam hawe de bat kane ka ki kurs pli doktor kan mau ba ki de bende ba khat news nem sejrong ba de bende ben pass ya class 12 but ka de bende ha ka PCB grab sayan PCB san 4% sejrong mau san 4% tangba kin page pede lang ba ka NEET UG 2024 kan mau dah po ni grims ki don sit kumba san 4 tali ki sit telai phe la ka jong nam ta ka Meghalaya ka don kha south tali ki sit Nagaland shipho tali te nam ta ka North East open to all northeastern state including Sikkim ka don khat phra tali sit to be filled on the basis of common all India ka de phra te barok bilong san 4 tali ki sit tenam ta kan North East all India basis on open to all northeastern state including Sikkim tenam ta kan ne don kami ka PRC kita ka permanent resident and domicile of one of the 8 northeastern state la pide Meghalaya pidon kam jong Meghalaya la pide jong Nagaland don kam Nagaland don Assam don kam Assam tapi hapan ya kini lang kan ne barok ki badai hapo northeastern state ka jong Meghalaya ka don ka south state Nagaland shipho northeast open kan don khat prasit te ki bakwa ban apply select bulan kam sa apply link ba ka official website negrims.gov.in te ka bai application ka dai sans pa tingka ka link ru ka dap ai hang tu download ya ka prospectus ndap la download hang tu lande pi page na po official website here kam sapo kala download pa MBBS prospectus ki link hang tu ka download baro ban siu ya ka sans pa mar phap siu shwa ka bai application ka sans pa tingka then bisa yo ban apply ki don kam baro take instruction baro ada don yang tu ada batai lot ji bendap kadur ki baro ada batai lot ki jing don kam dei mene tekan mau nam takan eru spin bi nam takan merit list don kam exam don kam entrance mar ada entrance ada nam takan NEET UG 2024 tekin base nya ka tu dan ada nang tu bede sepen bi counseling date pin haban le je counseling date bat kinsa date mang tak sepen bi bede ya ka merit list teka bai kelas habai dei bar kane ka bai kelas hapo negrims ka posisi nem ka poi sau punyo hajar ruspa tekne gidon laka jong mo ka admission fees ka bolong tang sin siu admission fees bar university enrollment ka long khatwe hajar tekane bot tang sin siu next non kam siu shu tekne ki bhap siu man usnem bade ka don ka tuition fees library fees laboratory fees hostel fees sport and game magazine cultural healthcare student body fees ka bolong khandru hajar ba phyaban siu man la usnem katkum ka nema tenang tab de kine nam ta ki basa hostel kane ka security deficit arpo hajar te barok kalong sau punyo hajar ruspa security deficit for different section which is refundable at the completion of the respective course kin sa pen 5 yang ndala dap ya course balong arpo hajar te nam ta ka mes fee phaban su hi lajong man lo banai la ka jong te kine kalong boitang kine balai hne kalong sau punyo hajar ruspa te kan mau ki bayo ban select nam ta kine course ki haban ya sanya ka bon ka 10 lakh all the selected candidate have to execute a bond on a requisite stamp paper at the time of admission. If any candidate leave the course without completion, shall have to pay deposit bond money of 10 lakh rupees. Mudba lada ki haban ya iwe kata ka bond haban sign lada ki ino no marchiteng haban seu shipho lakh tingka nam ta gane. Tengah try tang gine gijing bitip khla shai te nam ta gijing tip bakhamnia haban lek be shaka official website www.negrims.gov.in tenang tu download prospectus pulih bahagi jonan kam te lada filong qualify la ban apply haban su kata sanspa kaling lada ail pang tu phap su online dan sependap gi detail baro pat sa apa de ya ka tarik man penmi ya list of candidate mar ki penmi be lembaga official website jong negrims tingis abe kita kesadan counseling date ba kesadan ka merit list lami kita gi merit list haban late haban su ka admission fees na ada mata pila yo pede tengah try tang kita la syai tang ini kulish bun